Kienu bosta l-persuni li l-għada tal-miliet u probabbli wara xi klam daqsa għażlu li qattaw il-jum dedikat lil San Stefnu għal-kwiet. F'dan il-jum magħruf anki bħala Boxing Day, One News żar il-Belt Valletta u staqsa lin-nies kif għażlu li qattaw din il-ġurnata. How did you spend your Boxing Day? Just wandering around the town, thank you. Because we've never been before, so it's really First visit enjoying to it. Malta, so we've Enjoying it. decided to come to Valletta for the day. And the sun's out, especially for the day, which is lovely. Just walking around Valletta and enjoying the sights and the sunshine. Is it your first time in Valletta? It is, yes. Yeah. So it's our first time in Għawek il-belt, morna daqxej fil-ħwienet, nġru hekk, nixru ftit u hekk. Kien hemm ukoll persuni li għażlu li gawdu din il-ġurnata l-kwiet wara jiem pjuttost impenjattivi li ħabtu qabel il-miliet. Relax. Dal-għodu għatna għakwietu, u issa ġejna għasal-belt. Dal-għodu relaxed konna. Kwieta issa, kalma kollox, rajt il-familja kontenta, xem misbaħ minnek, issa kwieti. U ma naqsux dawk li ħadu sens ta' din il-ġurnata b'ċajta. Natu bil-pol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.